Salka Tripura loksabha achukthaiono Kwplai wngkha BJP ne wngwi bachaine Kriti Singh Debbarma thanai 26 April salmariwo Salka Tripura loksabha achukthai chongmarini wngmani o chongmarini bachaikha bebagwi khorokchuko candidates rok aroni bisingo kotor bachaimo wngkha BJP ne wngwi bachaine Kriti Singh Debbarma tei India kathajak bodolni candidate Rajendra Riya forjon Kwrak salo Hakotorni ganangwi vote lekhajaka asalo Kwrak naikolmuni bisingtwi no phone damsarni simi vote lekhanani jengsajakmani salthangna sakang wngkhari sarai khe nukjaka hasteo vote lekhajakmani yagulo wngkhari no saklaijak salka Tripura ni returning officer salka Tripura BJP ni candidate Kriti Singh Debbarma mankha 7,77,447 vote India ni bataine Rajendra Riya mankha 2,90,628 vote Kovani bodol rok hinkhe 10,000 ni salai gobang vote manlia phiaba notabo vote kalaika 18,303 BJP candidate Kriti Singh Debbarma no Kwplai khwnai saklaijak Salka Tripura ni returning officer Saju Wajid yakulo Kriti Singh ni yago yafarika certificate. Bureau report Kwrak.